ole tusitala le sa ta ua le saunoanga le fionga i le pale mia i lana whaataltala noanga ma le au tusitala o se tusitala whapea po i eloia ia a ua lewa na Amerika Samoa ua lewa kerenga Amerika Samoa ia a le ua toi fo ia i upotu na toi fo i tonu ai ai le teimi fo i lele tapena i erwhinga palota ia walang o tangata fo i sa tusitala pe fo ringa mai sa ia fisosoani le campaign a fia me ia pe ma le sa whenga po le KBC ke ia Amerika Samoa tuila ia le toi tau nana ina lona suafa o tosi tupua o le langa sa ungon pa le mia ilanga fesili le penga fesili iai anga i le minister fo i le ore vai fa fo Australia po la tu fatu tu ina la tu pe au mai le malo samo e se le ngol ngafsi makanga yo ngafsi ko fa la ngol o pal mi lo mo o kako kes e po se i si fo ya ka wolo o mai se me samo nanga ko ngafsi o ka ya o que le foi por fele le newspapers la fenga nga ka mingi wa mingi press conference mora o kuskala ele ka ngo foi ka le kuskala a fa fenga lang pesidi la lang pe pesa kusia ole sa ave maloia fo ia le Samo Airways ya a ko ngo wa lo po la maloia le am ka nga nga maro lo ngo mo ko lo ia fo la ngo ia ma tu fai si leva wa sa ile au te lo ai le ia lui Amerika Samoa no lo mai Samoa to si o fai nga ru nga ya lo por FM fo sa ia ia ona dai lo la igual spesa malanga Amerika Samoa to foi mai ono inga fa betalanga ke le kai eva ai ku ni press conference atu no ifafu e koe o ifo le local media koe whaaleanga se la koka ika i luma o skanga se mahalo nga malanga mai ia se mea e o ia media ia ku ia ka ika ia fatu ifo ile atu afto va ia le ni fainga media wo ifo whaaleanga le wa tango to tu wa i se nganga na fa faingo fie wa ifo whaaleanga pale mia i luma o miniskar vai fa fo mai Australia nga kusa aku se siku e ki fa ko inga ku penga wa ku ai to lo peta to evele nga ngana wa so uma ola u faisa wa e ki fa ko inga ku penga wa ave ye a ola na te sila fiele dei o le wa ku le sia di HRPP le ko inga le ngala ku mang fa fsi o le fo ela ko sungu ia ku le ku pe hale le ai u vale ai le kapi le kai fongo ile le ava ku o so ai lo le o ko si walanga o ia o le lo ia e kele anga me ko kia feu la e roma au kafo le singa fasili ma fa kanga fasili ia Penny Wong pe te talitonu ina ia na o se fin kwa fa le la valanga e se me ngala ko Penny Wong la ko ia ele se isu le ngala ko ia Penny Wong a ela fa ngala uli ia le isu nga e fa le ngai pa mi e lo mole o fenga minska e mana tuala ngolo ia le no va ia tu ilanda tu singa ia il te bitonu le fenga palota e la lango la va ia fia me a e tango la li a taua e tu e fu fa ma fu fa ma fa fu ma ia Samoa e ko alua journalist nga wa ku le so ia e fa le anga le e fa le anga mea o le suia le HRPP Newsline ia POC ia ma sap ia e Newsline ho ia wa e pe ku ko kasi na paule vaenga o lea o te le ele o sa lo ko lo ma fa fa a fa pe nei o lae a vea pe o ia malo ia ale malo e tau wala tu matanga ruenga tu mo o te malo Samo Airways e fa fe la o nga ese mai mo ngai ku la fenga ruenga mo ngai mi fenga ruenga fa le lo ia ai sa fa ia private journalism ia po journalist o fisiri ngale o mavofa ma o se me ele te tau na tu panga e no ina e lawo fionga le li parmia ai mai se lawo fionga le mingiska ole Samo Airways ia po lawo fionga fo i le faurulunga tu lo wa fatu tenu pe a fai ngara pe a fai if o fisiri le fai atu pe a fai la nga yini sina fisota mai mo fa be mai
e whawhewhia ngālu e whaianga ngālu e ngala within the time frame o le kongi ei o e Samoa Airways o oi o le loia ngofo o e whai pepa o wa umar mau keise se mame uma konkalaki o fsiri na le ato awa a wha maonia nei la e ka kaunga whai e se fufua ia le soi mea o le kako sasanga le press secretary le press e ka kaunga bet o le umangi ka ku kongo ngai mea e wa o ko ki kia le se fa kulanga ngara ki ra ko me se press conference ke ngi awa o pio ma tosi e le yo aku ang press conference le a fonga le pa mi kalunga o fa press conference a le wo ke ila wo aku I o le ako fa makanga le pa mi in mo ka pula le ko per la kapi mo so le isu aku le epa o le ako fonga ya le o ku le epa ko ngol press conference ai ala ko le o ka apu Australia ma pare mia a konga ma pare mia fiki ma pare mia Samoa ele firingia nga me pe fa ko nga pele pa wa me kai nga wa vi ya fikirea ai fa ko nga pe ave le coupe ya kulepa le cheme no le ngila kapi o fikirea nga sa ka nga fisi fo ya le sa ka nga fisi o fer ko lo le ke fa ko nga o le cheme le ngila kapi o kulepa por par mio Samoa o ka fa la ile o fisi avelo te fatu ai there tu lo le tale wa va tor o foringa yo tanga tale mo tatu sa mo to sir mai ona foringa ia walang o ye tonu le sa fia le fisili le na tau sa no ia ile fio ngal par mia le mentioning ngal par mia so na ngoa po tu la fa pena ale o tatu va tu walanga le se me tau na na ti o ia fa ia fisili e pena fatu e ja fo yo tele fa ia lo na tu langa walanga saile media ai o le fa ia mua o le arua ku malonga nganga le tu ai nga lo to le la tu fai o lo na moment le la tu fa le nga me ai tu lo sa o le o te io em fa lo ina lo fina galo le atawa e le io fa kasi ngai ka nga ka ni press conference al pania la fionga le sunga la o de marito talu ona pale mai la aule male toa ile tofinga pale mia o ke le lope wa ai se fa karangonga se kasi o yai kanga kaya biosio ai mesio tosi ya ai na ona o ile taimi wa mawaile ava noa e o fa le anga ile pale mia I lumo le lalolangi e tawala tu ile lato tau mo fainga le tau mo fainei o so lomba kuloa le kala fe fale ka o so lomba me fale va o tu lola ia fai ai toi backfire mai wo toi backfire mai ai o fa tole men ai tau pule tia la tu eli e o maenga wa ko ku lo le ngana e o ma wa ko ka pe e oi ia o tau sila o te fa fetai sa pick up tonu lava ele fionga le pale mia le vaenga sa o avatua in o racial concern la look at this o ia foi no foi tu elea nga o tele ro wala ngalen sa no la ofisiri o ai ko ngoi pa u ia I fa kamala le press secretary oi o le press secretary o to sisi le na la ia na fa ya tu la utala o ke o forma fa fa kanga ia ko inga o foi adu fa pe o la o faiva esero pepe o la o iai mare mingiska mana tua mai le ato se o le mingiska vai fafo a Australia o le pare mia nga o Australia lenga a malanga tu tangata ia o la o malanga I lalo o le fatanganga a le pale mia to speak on his or her behalf po ai kai o le langi fa penga ala sa kali le langa le ar kali le mingiska sa ka umala mainga ai o atu manei tu ai nga lava fa pendei o ulu lei tu lo sa mo langa o ngi ka ko fa pea io o moni te tu fa pea o fa ni mata lei o se ka fa le anga le mele ma ke fa ya kwa ya ka fa le anga ka fa le atu ai mata to ta fa le o ma doi ma media nei tu ai nga lava ma folinga mai fa pene ele fa peta te fa ele ai tangata matua la titi o le lava ai ka kaunga ye singa fa alo
show some respect. Ya o ina ngi media mo ke fia folo ku ya o ku o maku ku ya tu lo wa le upu le ngana. O angi fa kai kai nga ko ke o mai ya ma do pe afa pe o do inga si kai li o ko me fa. Mo si ya kulan makanga ngo o ki o le. Ai la ta to ya. Ia na tele ya le na te ya la ia le ioi. Wa fai mai wa sawaina le media wa sawaina o nga au mai lo le o kala fa vau se matala le sa fa mai langa wa sawaina le media so le o io te fai tu ai ana wakilia uma esele au fa ku esele au loto le anga ye to tonu le media malo mongi ala kala re tawa e taime lango kala ku si ofionga le tua te tau fa alo ile ka kau ia so awala ne to expect mai ya o fa se fa alo ya uto pe avai o le mele to te fa na o le eli ku nga mau le fionga de par mia mana fa nga malo lenga a ho to elia le mele o lo tala le ale ono o le ala winga bo le tolerating ale ato lenga foi o le tau mawhai e whaafeo le malo, o le tau mawhai foi le whaafeo uma e na langolango. Tato uma na tato nau ina ia whaini suenga. Sira sila la, lea wakau le ai or kako ngau kai. Lea wakuwhaka i se lau le masifuru. Lea la haru poro keki milionga, 2 milionga. Oi la lai ai. O ai lai ai le teimi nei le ato. O mawai sau kupi. Ei se mea. O ai lai ai. Lea whare kwa mea. Ai o ko Lokoleaga ku lo wa ngisi ele o le le tunu a toa o to ia le ko ke sila fia o to na le to te ai le au faiki o le au loto leanga le au taula malama le au faita tala mai faitala fa tupu o ko manga le ko ke ai nge me ele o to no la le nau ta inga wa le to te fai mai nei o ko mai fafo ko ki le lo hangi me o hangi me o ko fai mai sa mo ya kama ken o ana tu inga tala fa mai po ania ma to me o fai tu ale ma to nau te inga le ia sui le malo fe la le o ko ye ar ki u le ki u le ki u kala kupi ka i lua afe ka i afe ka i kolu afe ka i fa afe no doubt e isi a inga ke kile ele o le manuia la le na le na manto fai atu ele i maua mua e o fai aku mongia ele i maua mua le ngā manguia ya o le mela na le tau te wawai atu ai e a fuai o te fai atu ki lia ese te tonu o le kasi o le makanga luenga lea tasi le si no vai atu fuai ia o lai wha singo le fa pe o tau fai atu le ale tūlanga ia tu lo foi mawhai tatu wha pia le mawhai nga mix up inga le personal ma le professional au te wawai atu i le isi atana li ataua ke le lope au toi maua mai sa use whenga mangai lalo ai so ki kilo kui au whaila utala lea no toi tau mawhai la ia vatia Oscar o vai atu i le tali ngā mahalo lea ina ua ngā i tau mea sina pe au tau mea sina le na whai ai o vai atu ngā lai whaasi no sino no fua mai ai ia se tasi o whare toa o ko ruri mongi tono wale toa whine lea so koe vai a koe ia waka ia pe o ke mawanga ia I think leo mawanga e lava tu ia Oscar now o hau e sera o fiu ke whaasoa i mata upu whapea ia o te lofo e tu sa masunga lea taua leanga o lea kau ke pisa e o ai lea fionga i le pale mia ma mingiska o lea tātou te su ea ka ngaka le liki e kua mea o mea e le i pāsia mua ma whaai unga whongoinga ai mua liki kua o le fesidi o ai o upu e mazania i le antunu o tala e whai ngā tei whale e asa le whaiva ai le asa le masalo mai ko sisila kulai ka ngaka ia le ka i mua inga mainga le official parlemia ko sisila mai tu lo lang o atai le public mai lunga le foi le se mea le na tau na langa lai lunga le pager government
Tau sisila turi tamai tai le fasu singo mai lima nga il palmia official palmia ko sisila ku ia ke kau masangi ai Ko ro. ko ro li mongi now who is the number one enemy public enemy e anga il palmia kuno ke o fa ko se o ai le tangata fai feeling o mera kasile ia le au le mariko o tonu o le tamai tai le E mo kwa le palengia. Na. Ko ki kia re se ngor case le mar case for le Oscar ma ku le pa. E mo ila va le se afingo o fongango o palmia. Pa ko ki kia ku se case ya. Alang fa ko kai ku se langa o limong. O kanga ka ngumela kasi la fai me le anga Faigamalo. Na. Ai mai mau ku per le yo telefa ya tu ele nga vale wala nga palet ko filer kai mo la administration ku le pa. I'm pretty sure. As far as I'm concerned, correct me if I'm wrong. O te loa na pale ia ile ngā ruenga lea o le administration tu le. E pa wha awau mai hala ia le fia me. Ar fesili iro ma fau le ngo i le ma fuai nga makua le fe kaui ma le make sense me ia kukupu. O i fo ia ilo hai le ma fai nga lilongi mea. E ia kia ui a le ma fai lo fo inga fai. A le ma fai nga wha malolo. E ia te au lava ia. Ka kia roa ko e kako karangoa ngai mea. Lai langa e mafuana pe e whaafuafua lo tole i ato. O le kau ke kau mawhai aku e sa iri le ami o kongu ma sa iri le mea mongi. A o le hafo i a leo o le hai to tonu tangata nei. Mai le ako koe fo nga Faigaluenga. Ai le ngaka le ako ko lang Faigaluenga. Ai le ako koe fo le malo. Le vako me ya ki nga ke faia. Absolutely. So la ele o benefit le malo ele benefit fanga ia mele o me kang fanga ia o fa ma vai ado su sangaro ngai faire me sa o le mele le te faia tuai faire me sa o ele ala kala le and I challenge you wa pe ke sa foi lo ko rua ka foi mai ma who cares ala tala monia fa ma vai ele officiering ia longa nga ba. O le nga va ele officiering ia alo fa maongi. Fa maongi mar conflict of interest. That's absolutely. Yeah. Te faile me ami o kongu le fa ia iska ngaka. Ia anga me sa ulo ko lua, e sa ulo ko lua fola le fo malo, e fo malo ko ro ko lua nga il Faigamalo al parbia. Ai e fia ke ngofo fo mo inga. Le tato wo i me sa sao. O le van ka nga e se fo mo ia kongi kongu apply o ile kuso ma vai me fai fa so i vo. Oi. Eta ole be tauna yai. Simple ia. Ole mela le no te fai atu. E matua le make sense lava. Le mea ole fia fa kaukar Faigamalo. Ala fo ia. Oi. Ala ko kongi Faigamalo. E la fa fela nga ngu ko pu foi le mai fa tia o li mongi ke mingi o pu mongi ia. O te o foi lo le ma e ko kongi era malo Faigaluenga e ora auri le pule alo ko rua pe ako a sisi ku fa au lunga CEO nga ye wa official palmia a tanga te silia tu lunga la sa fa ye official ya ai so mo ye fa le angal palmia ai so mo ya o ru ko fa le anga ma tu langa fa ben e te tango e fo u le malo ma e tau pule va henga e te fo wa le malo vai tato ye le te lo no wo va ye tu le atalia la ngona lo ta fa no fa be fo lo taluto e te lo la o la tala ya awa ole a faia ya ma tu inga me fo ile o ke o fo ile ma fa inga ko fa fisa nga fa penga ko office ya ka ngela ku le fi pe si ko la se men ku pungias e fa makala uma ye ala se me ga la ko fo yes awala nga e meri mai pe se ka ngo me o ole afo tu lo wala the line of authority o ye CEO o MFAT o le la sa ma ya le vai le fa singo o le brief o mala do malanga le malanga ko o le si va henga te tauna fa ai te mene o le a ko ke pisa I meu fanga o le ko ke pisa I ke kulo wa sa mo manai fa fe ngai ngai pele lo loto ai mai se fo yo tangata matutua ia ma ila to ile ngana o le a kala ngoa kanga ngai va ai sesi I fanga sesi va ai sesi
Whamatai le o compromise I nisi operation sa malo. Ele o compromise I ona o lea e whainga ruenga I le to lua o le kangaka ngō me la kasire ngau e kiri la aude le mali e toa I so o lava se au wala e au fia I palota e au fia I le tū la whono mvaenga whapena. Ruinga ngā lea linga ka whaia. Ai sa o lea o e dem kwa le whikau I lava le kengo sau nei liki mere le observa liki mere observa liki o I feel kakere whaalonga ko au wasu e oki masu e poele liki e mei kua a koe ngā kakala papenge Ruinga ngā lea leina ta whaia tūla te tala taitaia e lei foi se mea la leina tato o isi ama isi po aile a lea e lea e whai ngā ruenga mai to tonu tangata tulo ere o se whai ato nisi I tūlanga e lei foi se mea la afia fua ia nisi o ila tau olo o ai ele o se attack foi lea ma te whai atu ele o se attack anga ingi tangata whainga ruenga maro ai koe kiki ngai e sau ngerong ko rua ki whengi mai ki whengi me whama o kanga whainga ruenga maro lea ele o matele o whai atu tangata whainga ruenga maro o le mate whai atu o lo tau whaaleanga I whainga malo a lele ko kongi hei e whainga malo lo ko rua tulo usa po angi o nga ko mai mangi o nga nga vaa a ele kakau fuilanga fua se kapu ya o e marau kau whaaleanga le whai susi mkangaronga ebe ya awa kuwa mkangaronga palmia ya o tu ai ngā o mea ia lea e tātou te vaai ma taitu o lo pale fea ngai ma le whainga maroa me sera whionga re pale mia I le teimire nei o vaenga mua ia o lo pale fea ngai ma o vaenga fo ia lea e fatu matunai e longa kilingi ese le kele ma le angoa I o le au spai lai kokong ona fatu a amata lo ona tātou tau vaia ni whaai unga le lei ni whaai unga sasau walanga a mai whai unga mai runga kumukumu e sao ya mea lopi e sau whai unga mai runga pāre mia por mengi ska e sau lai sa o ngoa anga ngaui mai I pe ya me foi dele nga sao I mai kami solo ala ia kami solo afatu a o mai lalo e sau ilalo ua matua liu ma kuai makanga e o ngai kanga ka fou e fo ko whainga ru wa liu umai o le tūlanga le na winga lan wha metalanga walanga o le e mate whasoa o whawhitaia ina ua mai sau noanga le pale mia ile whatamala le na tupu atu ile miria ile whatamnonga ai mua whaama mawha le whionga le pale mia ku ai ngā la e ima ofu ma ua matua tatau ma ono mea ona matua I sui lava le standard lea wa tauna a e alu watua wa kauwhenga ko whewhusiwa meka e o ki sisi le bebela a lai ka ua ma le ai me ka kai whafua ma se le sau whafuaka lea taua e maru kongo ofisala a le sau whafuaka ino e lopo o kongisi ki vi a venisia kongo mau e mokingo lava la aru I Australia I la news me whapengi ai maua koe la mei ai whape o mai a kuskala Samoa